Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, adto iti may isang espesyal na pakasaritaan dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Pakasaritaan ang napauluan, nagsubli a kararwa. Ay, tatang, iti umawawak. Apay niya ba? Hello, tatang. Hello, ni Domeng. Tagpakadwa ako ma. Nasapsapa mo tanagudong. Nga magsubliak adagos ko na naman. Isuaya. Agpakadwa kayo kunayaw? Papanan nyo? Naku magdalos. Namumutan. Dandanin pista na kitinatay. Kat saan ang nagdaldalos na tao itaglawlaw ti tanam da amang kaninag. Ay, unaya. Kan binturaan mo mutan ati pansyunda. Ay, sana bali tatang. Tako na namat nga agsubli adagos. Sige, ibagam tuman nga raw. Wan tatang. Sa kanak lang na kiti pagtabas. Stamot din ti pintura ginatangkaw. Sige. Ay na, kaano lang day di piyesta tinatay. Nadanon man gaya man. Di tayo unay nadadlaw. Ta 2 taon mo, ta di tayo nagbaybayag iti kampusan tao. Tay parit da ide, ti agdudupudo piti kampusan to kapo iti COVID. Wen nga raw, itala ang 2022 ti kasla panang rambak tayo manan iti piyesta dagiti natay. Unay ta pa ng rambakin. Isuhumat. Agraragsak tayo anabiyag. Gapo iti panang lagip tayo kadagiti pimusayan akakabagyan. Nga lang arudan. Ipagam tulatan kan Domeng. Urayag dito'y balay. Wan tatang. Sige, bye. Bye. Ay, wen nga agpayso. Nagpartak nga aglabas ti altaw. Kasla kaano lang day di panangrugi ti COVID. Ay, nasurok gaya man adwa tawan. Kasla nga italang amapan kami manan iti kampusan to. Ay, sigurado nga adot tao. Tadwa tawen aman mano dagiti makaawid amang sarong karkadagiti tanem ti kabagyan da. Gapo iti pandemya. Ay, nasaya at tadakan dom. Imawag kita ni tatang. Katagpakpakadwakan ka. Sa dinaw, Ije kampusan to. anyat aramidon mi ijay. Anda ka di maitabon ngam amudak at mapan kami makipamumpon. Saan? Mapan kayo ka na agdalos ka nagpintura iti tanam dalulo kan lola. Ay, iso ah. Hanggang magana na kapay ah.
ta dumaw asak iti ayanda. Alang nga ron, sumarunoak. Ay sigurado ma. Agungot tumanan ni tatang. Wen, yinanak lamit. Awan na, dungo. Isumot kaya mo dito ni Sufing. Ay, agyaman ak. Tay gusteng, pasensya kan tanay. Naibayaga kiti istor ni Sakka. Kuna akong kait. Sa nabalay, agkapi akto ni opisina, taamang awan mananda kiti agyute. Kas na kunakidain, sipon na amwanda adi matuloy ti eleksyon iti barangay kan iskiti dito 2022. Simadot damanen ngagduty, ultimo meeting, nagadwa pambarda, awan pa'y maka-perfect attendance kadagiti sa laot. Apo, kaya't masawan, saan ka pala nagkape? Isan pa'y nga road? Di ka pala nagtimpla iti kape? Saan pa'y nga road? Iyato ng opisina. Sige ah, Ang sigitan ni Aldawin. anya lakit din day talaklakayan. Ultimo agtimpla iti kape na, kasulit na pa'y. Awa na talaga. Nasang putak ngagpaiso ti barangay sekretary ngam nagpambarmanan. Madmad di kano ti rusog na. Sus. Delikadaw. Nga mga no agkyat tumankit dahin. Ngam tiyam mo kat agtalubulan lang day tagibi na. Ay. Unay agagat dalakit din ay ang agpanday iti tao. Ay, ay, awan man na. Kapilitan nga itugtugaw ko pa'y laeng. Anya nga rod ti mabalain. Ultimo ni kagawad padtok nga iso kumatag jote. Awan mo tayong naldawan. Ay, apo ay. Ay, ay, pira turog. Ay, maditipik to tagtugaw dito. Tadimbati ni Duming abatibat. Ay, hapo. Katugtugaw ka, agsoya bakit dahin. O anya, mapan ka na di kampusan tao. Madamdama Ururaik ni Duming amang dagas kanyak. Ay, isu ah. Sayang dagitag padalos kung nagpapintura ka dagiti pansyon dagiti minatayda. Katuan ah. Isu nga rod, kakaiso na kabalak pa'y mo ti makitangdan nga agdalos ka dagiti pansyon. Kakaiso na nakadalos kami ni taglawlaw ti pansyon da amang kaninang. Napinturaan mi pa yan ken Duming. Hewan ah, lakay. Adalata mo dagiti agpadalos kas ka nagpapintura iti pansyon dagiti minatayda. Isupay ti mabiru ka kakwarta. Di kat agawam ako nak. Adala nga rod honorarium mo. Bayan na kadilaeng. Pagwatwatak mo din Isu ah, ngam imbag man tamayat ni Dumay. Mayat ng yawan mo din. Ay, Kat kunana mo ti dikalman nga... ne. Nirusa mo to yung mawawag. Mabitlaan. Hello, Rusa anak. Ala, tatang. Saan ang makaumay ni Dumeng? Tagalaat mo na nagsakit ti tiyan na. Aya. Pasensyan. Kat... Ay... Iso anya garod. Narigat mo't nupilitan. Sige, tatang. Mapanak gumatang iti agas na iti store ni Apong Sakka. Bye. Bye. anya ngay. Di siksikan na mapan.
Kapilitan awagak man ni Tanod Insyong. Bareng no awan obrana tayo suti kadwak. Mapantayon, Chairman. Ay, adan ni Insyong akadwam. Sige, tama pang kami nga rudeng. Agure ka bad. Apay akas lang nakigtot ka. Nagbayag tan nagsarsarita. Kung ako nakasagana kan. Isume, agkalugungak lang. Jaski ka. Kasta ka amapan. Nakasapin ka la dita dinait ko idi asupot ti arena. Yay. Anya, Chairman. Mapantayon. Wen makaure ka. Sa pinaklabiit. Nalpas kayon, Chairman. Kalkalpas ko to'y pinadalusan tay baknang at tagaili. Mayaton day ta. Sige. Ituloy ko jay papinpinturaan iksang bunian. Sige nga Rod, panawan naklatan dito'y. Agsapulak mo. Aduh, tisan pa yan nadalusan kin na pintura na panjawn. Sa bagay, nanda pa manungal daw sakpay tipista tinatay. Imbaglakid din tadalin siya nga kadwak. Muka, nagpambar ni Doming. Ni, nanda kasarsarita ni siya nga bakit. Bareng agpadalos when nagpapintura iti pansyon ti kabagyan na. Langa na matibak nang. Umasidegak man iti ayanda. Isuda ti Chairman ti barangay may nagbugsutan, ma'am. Ni Chairman gusting kayabkab ikulipagpag. Kasta ka di? Gustilo kayab ka, but just call me Gusting for short, madam. Okay. Just call me Simeona Biuda de Parasapas. Sige, Chairman. Nakapagtulag kami. Dalusan ti aglawlaw kan pinturaan ti pansyon day di asawa ni ma'am. Oh yes. Awan parikot. Sige, Chairman. Panawan kayo pa ditoy. Mapanak lang dita. Sige, disturbo ka. Panawan na kamilatan dito kay Madam Simeona. Ay, panawan kayo pa ditoy, Madam Simeona. Sige, Insyong Barok. Uray taad da ni Chairman Gusting akasarsaritak. Bayat abantayak iti panangdalos na iti pansyon. Day di Gustavo nga asawa. Ay. Dandani pa'y karagnagan ko ti asawa yo. Ay, iuuwan niya. Sige, madam, tarog yakon ti agdalos. Sige, tabantayan ka. Ay kan adagayam intugot ko ang merienda, Chairman Gusting. Diwaw. Iko. Sige lang, madam. Mabalin ka di nga, awagan naklaangan itinagan ko, Chairman. Sige Agin nistoryata, bayad di pa nagdalos ko. Just call me Sime. Sige. Samdandani ka nagnagan ko ti asawa ya. Uwanan niya. Gustavo day di asawa. Idinto ta gustilo tinagan mo. Awan. Malagip kon. No saan na ka nagbidot biktima ti COVID ti asawa yaw? Wen, naitabon adagos. Diyak pa'y kat nakitan ti bangkay na. Karabi ipay ang naitabon. Bale, nasurukan adwa tawen na ang naitabon. Imbaglaangan ta dito'y tinakatayan na. Kat saan anatuno. Na-cremate ti bangkay na. Mayat matkit di ko ano na-cremate? Tanayawid yu ti dapuna. Ay, saan, Chairman? Kay kayat ko ang naitabon. Tadyak ka na yun ang makikita ti dapuna ijay balay no naiyawid ko ma. Anya? Uwan, Chairman. Ngamin ka...
Ngamin ka. Senyora, semi agluhasid ka matay. Anyan anak sa timbati na kanyang. Apay ka de simyo na. Ngamin. Idi na tay. Isulang tipan nakadugtal ko. Iti may sana sa apalimod na. Anya day ta, madam. Ang sangput matan, dagiti anak na iterwar. Tuwa! Sus! Managayat-gayam na di asawa yo. Lover boy. Ay, naimbak lagi din. Ta saan nakakasta. Iso nga inton matayak. Ninto lang rusa tagparang nga anak ko. Nagasat nga ron ti asawam no kasta. Sana kas kanyak. Jak pulos pagarupan. Angas ti timbati na kanyak. Tikado ti anak na apasig nga inauna. Anya, lahat panganay. Ada ka di manong anak na apasig nga inauna, madam. 5. Lima. Diyos ako. Ay, santisima. Kaya't naasawain. 5 ababa itinaglabas keng kuwana. Saan lang nga isuda, Charman? Tanda pa'y nagiti saan na napututan. Tibingay ko bakit? Na, takalmat basit da ito alakay. Ngamin kahit adabak ng abakit ang nagpadalos kan nagpapintura iti pansyon ti asawa na. Mayata. Bareng adalata may lawan nga umayag padalos. Adda ngamin dagita inaldaw asubarong karlata nang runa dagiti sana nakaumay di pandemya. Dagiti tanem adi nadaldalusan. Tasadot met ngamin tay sipul torero ginyala da. Nasaya at mo't nga rod Tadagunggunam nga inaldaw ijay akas kala si Portorero. Di, hindi sasawi mo. Una, isupay. Isupay. Sige ta, dumigosak man. Nakarugrugi takon. Ay, sus, anya nga agdigos. Aglabar ka langan. Nagmalmalim ka, nagkainharan ka, nagdaldalo sa kunam. Oh. Kaya't mon sakit ti padaldalo sak tumot ti tanam na. Yay! Mapan kong tulungan ni Chairman Gusting. Amang pintura iti daya apansyon. Tapno malpasan. Naimbag, taada na ilawan nga agpapintura. Siro kami kuman itang aldaw. Awan agas ti bannog nga imay nagistambay ditoy. Gundawayak, taawan pa'y ni Duming amanugang na. At dansamat sadsadot ni kagawad Duming amanugang na. Uno, talaga adina kayat ti agkainaran. Sabagay, awan mo't anak dakin Rosa. Anya kumangay ti yagawan ha. Adda babae anak katugaw iti pansyon, adi pa'y nadalosan ka na pinturaan. Ay, awan samot kadwayo ading. Awan, Manong. Si Syaklaan. Iso anak karugrugit ti pansyon ti minatay ko. Jak ngamin nakaumay iti lasod ti pandemya. Da kamin ti mangdalos Agyaman ak, Manong. Talaga anabayag adi na dalusan Kasla, saan laeng amakatawan? Wen, Manong. Iti lasod nga rod ti pandemya. Nasuro ka 2 taon. Sige, da kamin. Agyaman ak, Manong. Ay,
Kabsat mo ti akin pansyon? Uwan, Manong. Sige ading, agsubliak. Ay, anya gayam tinagan mo? Jonalyn, Manong. Sige, Junalin, agsubliak. Ayabak lang ni Chairman Gusting akadwak amang dalos iti pansyon ti kabsat mo. Agyaman akmanan, Manong. Manutawen nanay tabon ti kabsat mo, Jonalyn iha. Sakbay ti pandemya, Chairman. Anya nga itim patay na. Na-rape, Chairman. Anya? Uwan. Kat aging gaita. San pa'y anatiliw dagiti nang idadanas kan kuana. Iso nga, adapay laeng nga gay ayuyang dito iti kararwana. Anyan, agay ayuyang. Uwan. Di pa'y nagulimag ti kararwana. Nagkas ang matan. Ayuyang, Jesus, Maria Kusina. Kastagayam. Uwan, tata. Ni apayasong arak matan. Siguro, karupropam ti kabsat na. Nagpintas ka, kat sigurado anapintas iso ari na musda. Uwan, tata. Sumod lang Napintas ka, kat no karupropam ti kabsat mo. Ay, talaga paggartiman dagiti managdakdak ay nang runa dagiti drug addict. Uwan, tata. Dakas dagiti anang idadanas kan kuana. Mga no drug addict pa'y dagiti Lakit di, Chairman. Ala, dalusak nga rodin to'y tanam, wino pansyon na di kabsat mo. Agihaman na, Chairman. Ay. Anya dahil to'y amarikrik na kon. Sumgarak matan. Kan, anya na naglamuyot titimak tayo ta babae. Sumipngatan. Di tapay agawid, Chairman. Ay, madamdaman to. Nasipngatan. Anyat sapsapulan nyo, Chairman. Ay, basta umuna kan sumarunoak. Ay sige Mapanak nga rodan. Sige. Agin aawidak. Sanak pa'y nga agawit. Yak mabali na panawan ni Chairman. Amangan no sa pool ni Nana Suping. Kat ong tanak no apay a pinanawak ni Chairman. Dito'y aglingudak dito'y natayag a pansyon. Sanak met nga adayo iti ayan na. Dayay. Papanan na nga ta? Iti met pansyon na dinalusan mi. Iti agnagan iti Junalyn ket Uray. Ta sumipngatan. Umasidegak ngem ikarikatak ti saan nga agpadlaw. San ka pa'y nga agawid, Nineng? Saan pa, Chairman? Dito ako na maturog. Anya? Ay, saan ka amabutang agmay nga oray rabrabe Saan, Chairman? Nairwama kon. Anya? Ay, kadwaan ka Saanan, Chairman? Narwama kon. Ta dito'y akmat nga agnanaan. Dito'y ti ayuyang ko. What? Wan, Chairman.
Adda balay ko ditoy. Balay. Ada balay mo dito eh. Sa dinaw. Daytoy nagtugawan ta. Anya, balay mo to eh. Pansyon nga. Ita, German. Ah, Ipasir mo ti rupak. Kandag iti imak. ay, may saka rurog. Tindak. Rurog. Sige, Chairman. Rogin chong. Dito ayuyang ite. Alyan ni Junalin. Nagsublit ti kararwana. Sa dino, Ay, awan mo ti makita. day tabad ne, nakatugaw, di mo makita. Mulagat. Rorog, tinagpadalo si ti Pansyon. May isa ka no abiktima ti panagramas. Anya. Pila na sarsarakan yung tatang. Anya nga iti. Ala ka, malukluksawan ni tatang amang uray kan kadom. Ah. Sana ko na mapanrosa. Amang nadag parang arurog. Anya? Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.